Dumela mohi ibetse ke nako ditaba tsa Sesotho ke mo le Triforce Nzolengwe pele ke dihlooho tsa tsona. We are pleased to learn that this was not a result of a security breach, but rather the neglectful conduct of an individual. ANC go tsofaditswe ke mosebetsi wa IEC mabapi le ho nyenyelepiswa ha mabitso a mekga e mmedi. Re bone ho lokela hore re na le dibaka tseo re tlamehile re di lokise jwalo ka di-factory tsena tse teng Botshabelo, tse teng Tabancho le tse teng Qwaqwa. Mmuso wa Free State o rerile ho sebedisa diranta tse fetang bilione ho ntlafatsa moruo. When I left to AFCON, after 1 week, 2 weeks, I started missing them back. But it's nice coming back. Stelino Abali wa Chipa United o re o itumetse ho kgutlela sehlopheng ka mora tournament ya AFCON. ANC thuleditse IEC ka ho nka bohato ka potlako kgahlano le mohlanka wa yona eo menyetsi e hlalosang ha ikarabella menyenyetsing ya mabitso a ho nyelepiswa ha mabitso a mekga e mmedi ya dipolotiki. We are pleased to learn that this was not a result of a security breach, but rather the neglectful conduct of an individual. The conduct of the implicated official has jeopardized the personal details of all the individuals in our candidates list. We urge all the appropriate authorities to swiftly address this matter. The ANC reiterates our full confidence in the IEC to deliver yet another free, fair and just election. We were able to then zone in on one individual, and on inquiry with this individual yesterday, we did confirm that the downloads were done. We did confirm that the downloads of candidate lists were emailed somewhere else, which we've not established what it is. And indeed, our investigation continues. It has not ended. But in light of what had transpired and what had happened, we ended up terminating the services of the one individual. But obviously, we've not concluded on many others who may have or had the type of access that is undesirable in what they would have downloaded. And therefore, that this inquiry has not ended, it's still continuing. Motlatsa Mopresidente Paul Mashatile o bomasepala ba lohuta ho sebedisa motlakase o fehlwang ka mehlodi ya tlhaho ho pompa metsi nakong ya timatima. O re mmuso wa naha o tla fana ka diranta tse dibilione tse 20 bomasepaleng ho ka ntlafatsa phano ya ditshebeletso. Mashatile o ne a araba dipotso re kgutlella naha la diprovince lekgetlo la pele selemong sena. Sena se etsahala nakong eo dikarolo tse ngata phatlalla le naha di na le bothata ba metsi ho kenyeletswa le Johannesburg eo e seng e le matsatsi a 10 jwale. Mashatile o beetse a botswa ka kgaello ya batho ba nang le boitsebelo naheng e leng taba e seng e le melomong ya baetapele ba dipolotiki. They do a lot of initiatives in learning programs and in different fields. They also recognize prior learning. They deal with internships. Some of them even offer bursaries. So adults' education and training is also factored in. Hore re thuse batho ba bagolo le bona ba ho fumana di skills tsena. So a re shebe ba banyane fela, because if we are to grow our economy, we need to ensure that many of our people do have access to skills. Tlhokeho ya mesebetsi batjheng ke enngwe ya dintlha tse hlahelletseng mo Mashatile a boletseng ha ho ntshitswe diranta tse dibilione tse 4 mohato mo Presidente wa ntlafatso ya batjha. Ditabeng tsa matjhaba teng Mashatile o re Afrika Borwa ha ikwahlahe ka ho nka mehato ya molao kgahlano le mmuso wa Israel ntweng ya bona le Hamas.
Nkgetheng wa DA wa botona kgolo ba Gauteng Solly Msimanga o solotse ANC ka hore e kgannela baahi bofumeng ka ditshepiso tsa yona tsa bophelo ba go kgaketswa. Mokga wa semmuso wa bohanyetsi wa DA o tswile Lephola Johannesburg ho ile ngwa ka bakgethi moo o boletseng hore naha ena e swahlamane. Come the 29th of May will ensure that that dream of 1994 is now a reality. The truth is that Gauteng is really struggling. More than 600,000 job seekers have given up on looking for work. Msimanga ya tshepang hore o tla hlotha puso matsonga ANC Gauteng o hlahisitse ngongoreho ka leqeme la mesebetsi timatima le ho kgaola phepelo ya metsi moraong ona. It doesn't sit well to hear a minister bragging about the 350 that they're giving people instead of bragging about the jobs that they're creating so that less people can be dependent on grants and more people can be in jobs. Le ha mekga e mehlano ya dipolotiki e se e phatlaladitse mehoa ya yona ya boikete wa dikgetho fela Msimanga o ntse a ena le lekgonono ka yona. In the Western Cape, already there are 2 municipalities. No, that's when you have a long-term infrastructure master plan. Ka ho lele ntlo ya bonqosa ya Amerika kwano Afrika Borwa e arabetse kopo ya DA ya hore ho robelwe balekodi ba dikgetho ba Amerika naheng ena ka hore komishini ya ikemetseng ya dikgetho IEC ina le bokgoni ba kana go etelele ba tsamaiso dikgetho tse lokolohileng le ho hloka leeme. Motlatsa wa presidente wa IFP Morena Mzabo Buthelezi o re ha bana dipelaelo tse tshwanang le za DA mabapi le ponalezo ya dikgetho. O re le ha o le jwalo DA ile ba tsebisa ka morero wa bona. IFP e batla ho ba le tshusumetso e tsotehang dikgethong tse tlang tsa naha. Le ha ena le palo e ngata ya batshehetsi provinseng ya KwaZulu-Natal e tshepa ho bona palo ya yona e eketseha naha ka bophara. Ke dikgetho tsa yona tsa pele ntle le mothehi wa yona Mofumango Sesotho Buthelezi. Mme motlatsi wa mopresidente wa mokga o re qhoku ena e ke ya lebalwa. I think the number of people that attended Mapita Stadium is a sign that the IFP is growing significantly after the founder. So I think we've got things that we can refer to show that the current leadership is capable and able to take the party forward. Hataba ya tlhokeho ya mesebetsi e fetoa molaetsa wa bohlokwa wa letsholo la yona IFP e re ma-Afrika Borwa a tla bewa pele. Ha ditaba di sa le mothating ona mabapi le lengolo la DA la hore Amerika e tlo lekola tsamaiso ya dikgetho motlatsi wa mopresidente wa mokga o re ha bone ho hlokala hore Amerika e kenele tabeng ena dikgethong tse tlang. When you approach matters as a group, you will sit in a meeting and have a consensus. If the majority, the consensus says, no, we should actually write a letter, you wouldn't differ on your own and then write a letter opposing that. But our participation in that process does not mean we share the same views as the DA, because we find that the DA, in a scale of 1 to 10, they believe that 9%, 9 out of 10, elections won't be free and fair. Other part may tell that, no, it's only 2%. You see, so it varies. IFP ina le tshepo e tiileng ya hore molaetsa wa yona o tla fihla ho batho ba tlang ho kgetha dikgethong tse tlang. Harbele ro amohele mohi mosireletsi wa setjhaba Northern Cape o re bahlanka ba masepala wa Thembelihle Hope Town ba dumeletse dikontraka tse pedi tsa dimilione tsa diranta ba lokela fana ka dikarabo. Kontraka ena e qositse mmuso diranta tse dimilione tse 2.2 ha mosebetsi wa ntjhafatso le baleng lena la dipapadi o swabisa ho ya ka tjhelete e lefuweng. The money was paid in advance to the Khanya ore ho ya ka diphuputso mofani wa ditshebeletso o ile a lefshwa le pele a thakgola projeke ya ho hokela motlakase mekhukhung ena. electrification project. Baai ba sa khotsofalang ba hlalosa ha puso ya kopanelo masepaleng ona e batliseditse mathata. Make fire, the sun is too hot. Grief ore ba se ba iphilisa ka ho besa mollo ka dipatsi ore se ba utlwisang bohloko nako ya maria e se e atametse.
o boetse o hlalosa ha batswadi ba hae bao e leng maqheku ba angwa haholo ke tlhokeho ya motlakase. Mother 70 something. Yvonne o hlalosa ha ba ile ba tshepiswa motlakase ka selemo sa 2014. O re o swabile ha jwale ke selemo sa 2024. O re ha e sale ba ntse ba tshwara ditherisano le mmasepala empa ha jwale ha o so be le nko o tswa le mina. Mmasepala wa Lehae o dumetse hore makala a mmuso a agang ka hare di-Hawks a ntse a fuputsa ditlaleho tsa bobodu. Luckily, this thing has been reported. It is the Hawks is extensively investigated. We are on a daily basis in contact with the Hawks, and we are just hoping that the corrupt officials who are part of this project will be brought to book. Nakong e fetileng lekala la sepolesa la di-Hawk le ile la tshwara le hona ho tlosa meara wa mehleng Brendan Panda ka ditlaleho tsa boqhekanyetsi. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Hope Town, Northern Cape. Bahwebi ba re makala a mmuso a reretsweng ho tshehetsa dikgwebo a hloleha ho ka sebedisana le lekala la kgwebo. Sena se hlahelletse nakong eo ho thakgolwa Industrial Park and Special Economic Zone Botshabelo, Free State. Ibile nako ya tlotla ho rakgwebo enwa e monyenyane wa Free State. Na le diphahlo o qadile kgwebo ya hae ya tlhahiso DD Hygiene Solution ka selemo sa 2021. O ne molemo lenaneong la ho tsosolosa difeme mme o re sena se tlo ba bulela mamati a hore ba eketse tlhahiso. Nakong ya ho feta kgwebo ya hae e fitilwe ke menyetla e mengata. Taba ena ya space se leng hore re sebeletsa ho sona e le ntho e leng hore e ne la re sitisa haholo nakong tse fitileng. O la ba thola hore ka 2022 re la ka thola monyetla wa hore re ise di-product tsa rona tse re di etsang Zambia and Seychelles. Jwale bareki itse ha ba fihla ba tlo sheba hore na re sebeletsa ho kae ba le ba fumana hore ka nnete sebaka se re sebeletsang ho sona se senyane haholo. Province e tlo sebedisa diranta tse fetang tse dimilione tse 4 mokgahlelong wa pele. Borakgwebo ba ipileditse ho mmuso ho fedisa metjha e mengata e sitisanang le ntshetsopele ya dikgwebo. Difeme tse ngata ha di sebediswe empa ho ntso ho ena le borakgwebo ba di hlokang. Ye mong wa borakgwebo ba rona ba baholo ya neng a batla factory ho tlo hira batho ba ka bang 2 to 500 ka baka la hore a sa fumane thuso eo a neng a lebeletse ho hla FDC in particular. Re ile ra tlameha hore le mokgatlo wa Nafcoko re kene dipakeng ho bona hore officing boholong e kgona ho tla e tlo intervene. Province e ikemiseditse ho sebedisa diranta tse dibilione tse 1.2 nakong e tlang. Re bone ho lokela hore re na le dibaka tseo re tlamehile re di lokise jwalo ka di-factory tsena tse teng Botshabelo, tse teng Tabancho le tse teng Kwatwa, hore re di lokise hore bana ba bo rona dikgaitsedi tsa rona bohle ba ntse ba na le dikgwebo tse nyenyane le dikgwebo tse kgolo ba tle ba fumane dibaka tsa ho sebeletsa. Makgala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Botshabelo. Re sa le Free State Bule Duru eo e leng sehwai sa Brandfort o shweletswe ke dikgomo tse 26 ka lebaka la lefu le sa tsejweng. Mohi e la hloko hore ditshwantsho tsa taba ena di ka nna tsa ho thefula maikutlo. Dipotso di ngata empa dikarabo di nyane ho sehwai sa diphoofolo Bule Duru. O ntse a makatswa ke hore hobaneng ho eshwa leruo la hae fela, mme o na le tshabo ya hore tse ding di ka nna tsa tswela pele ho shwa. Beke ka moramong wa tswa ho shwele kgomo tse 2 sa lo seng ka be ke tlolela ke lo batla meriana ke tlo e le hore a ga tsebe bothata keng ba tla le nna ga nka di sample ka ne ga di sa bolofanteng hona tsa tsine la boraro ka be ke fitla ke di hlaba meriana e ntshitse hore re hlabe, mme ke mo ke ka fumana bothata bo fetisang wa fitla wa shwa kgomo tse 15 ka tsatsi le la boraro. Duru o nnile a rua dikgomo ka dilemo tse 12. O sebeletsa kampong ya masepala wa Masilonyana ya dihwai tse thuthuhang. Re tsana ka fumana sebaka se tlatla se lekana dikgomo hore mo ferefere o mona ya ka ho robetse dikgomo di shwele jena na sna mo hana ka fumantshwa sebaka se le go sene se tshwana le dikgomo ne nka leboha haholo kapa thuso e nngwe le nngwe ya dijo tsa dikgomo. Ka mora ho batla thuso lefapheng la temo la Free State ho nkuwe disampole tse isitsweng laboratoring. Bahlanka ba lefapha ba re ho shwa ha dikgomo tsena ho ka amahangwa le bohloko ba tshwaetso ya dikgofa bo bitswang red water disease bo ha jwale bo sa tumang hakalo. Lefapha le re bona ha se bohloko bo welang ho a laolwang ke mmuso.
Konelo le Kgafola, Ditaba tsa SABC, Brandfort. Lelapa la morutwana wa sekolo sa thuto botshelo Mahikeng Northwest e ho belaelwang a ile a betwa ke bashanyana ba bane meaelong ya sekolo se phameng ba re le relapa lena ngwana eo o ameile ha bohloko. Motswasetlhabelo wa tiragalo e utlwisang botlhoko e diragetseng kwa sekolong o santse a le mo kutlobotlhokong. Mongwe wa lesika la motswasetlhabelo yo leina la gagwe le sa tlhagisiweng go sireletsa motswasetlhabelo a re tiragalo eno e ba tshositse thata. A re bashimane ba kgonne go motshwara maoto wane motshwara matsogo o mongwe ba a mo rape. Ngwana ke ha a ya go teach after mola gore o rapeilwe. Ba lelapa ba re ba batla fela gore molao o diragadiwe. Ke tsogetse gore ngwana ko sekolong wa go nna yang ha gopola tiragalo le mo diragaletse mo sekolong le teng ka batho ba teng le bona ise ba tshwarwe. Ha ngwana ya sekolong go bosho bo bokae gore ngwana o safe. Ke rata gore batho ba ba dirileng seo ba tshwarwe. E se ngwana ke fela ka moso ke ngwana gana. Le fa maemo a edile mo sekolong se se potlana sa thuto botshelo, Lefapha la Thuto la re ga le kitla le itlhoboga go fitlhella ba ba dirileng molato ono ba go begwang e le barutwana ba sekolo se segolwana sa ke bonang se se gaufinyana ba bonwa. Re lefapha re na le ditlhopha tse leng gore re di romeletse mo dikolong tse gore ba dire dipatlisiso gore baithuti ba tsene yang ebile re na le di-camera mo tsona dikolo tse go ka lebelela gore baithuti ba rona ba kgonne go bona yang gore ba tsene mo go sona dikolo tseo. Mapodisi mo profenseng ba re ba belaelwa ga ise ba tshwarwe mme dipatlisiso di santse di tsweletse. Sentle Englihihi, SABC News, Mahikeng. Ho tsa moruo Lefapha la Matlotlo le sisinya diphetoho molaong wa dipenshene tsa basebetsi ba mmuso ho etsa bonnete ba hore dipenshene tsa bona di tsamaellana le leano la ho fumana tjhelete ho tswa pensioneng le qalang ka la pele Loetse 2024. Jwale ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JC kwala hore nyatlhane. Randa e tsitsitse papiso le dollar ya America. JC kwezi di abo di sebeditse hantle. Theko ya thepa o ile tala e ntlafetse ka mora ho se sebetse hantle nakwana e fetileng. Setibatibane sa Chipa United ebile e le setibatibane sa ya Nigeria sentse se ikokobeditse le ha ebile kgalala dipapading tsa AFCON Ivory Coast di tla di bolela ha Stanley Nwabali ane a batlwa ke dihlopha ho tswa Europa ha mo dinaheng tse botjhabela bo hare. Papading ya league pakeng tsa Mamelodi Sundowns le Super Sport United dintlha e nngwe Sundowns e nngwe ho Super Sport United mme papadi e kene nakong ya kgefutso. Mamelodi Sundowns e tla bapala le Young Africans ya Tanzania di quarter final tsa bompudi ba CAF 2024. Loto la pele la di quarter final le tla bapalwa Tanzania mme sehlopha se seng sa Tanzania e leng Simba FC se tla bapala le Al Ahly. TP Mazembe ya DRC e tla etela Petro Atletico de Luanda ya Angola. Mohlodi papading ya Sundowns o tla kopana le Esperance ya Tunisia kapa ASEC Mimosa ya Ivory Coast papading ya sekamagaola. Sa phirimana ena mo di fella mona fumana ditaba tsa Setswana ho sane ka nako ena blipi bya latela fihla nako e tlang hayate.
mo ya ke tebogele ke boele ko dumedise bosuma tsa ka jeno ke tlhalosa gore maemo di kaolong tse bophirima o tla bona maemo a hleng a hlakile fela bohare mona o tla lebela dipula diperesente tse 30 a the ha re shebile ka mane ka botjhabela ba Limpopo le Mpumalanga ka lebela dipula diperesente tse 30 ho isa wa tseletseng a the ha re shebile gona tsatsing la go sane dipula teno tla hle di atafala dingate di kaolong tseno tse botjhabela tsa Mpumalanga le Limpopo bohare mona o tla no tswela pele ba le pula nakong ya thapama a the ha re shebile Limpopo le Borwa o tla ba le pula diperesente tse 30 ntle le mona ha re shebile ka hona bosuma tsa ka jeno ka lebela gore ba le maemo a ka bakang kotsi mona ka pa o tšhabela the a shebile ka mane ka dibakeng tsa Limpopo le Mpumalanga pula e tla hlebe matla la re sheba tatile o sane pula e tla ba matla diprovince tseno go ya jalo kwa KwaZulu-Natal mme ha re shebile bohare mona go tla ba le maemo a hleng a ka hlotlheletsa mollo a the a re shebile di-temperature ka kwana ka province ya Gauteng ka lebela province ya Gauteng e be le maemo a hleng a tšhesa ditlefela tse 32 ka mane ka Johannesburg 34 ka mane ka Pretoria ha re shebile ka hare go province ya Limpopo re ka lebela province ya Limpopo di fitlhela tsa 35 ka mane ka Polokwane ha le Musina tla ba tsa 32 ha re shebile ka hare go province yane ya Mpumalanga teng ka lebela gore province ya Mpumalanga ho tšhesa haholo sebakeng sana sa Sekhukhune ka tsa 34 ntle le mono boholo wa province go tla ba le maemo a futhumetseng ha re shebile province ya KwaZulu-Natal province ya KwaZulu-Natal e tla ba le maemo a hleng a futhumetse fela ho tla tšhesa ka Makaledi Smith ka tse 32 mo ya re shebile ka hare go province yane ya Kapa Botjhabela teng ho tla be futhumetse haholo ka hare go province eno fela sebaka sane sa Maletswae ho tla tšhesa ka tse 32 ha re shebile ka hare go province yane ya Kapa Bophirima teng province ya Kapa Bophirima e tla ba le maemo a hleng a futhumetse ka kakaretso fela ka mane ka motse Kapa o tla pholapola ka tse 23 mme re shebile ka hare go province ya Kapa Leboya re ka lebella gore province ya Kapa Leboya e be le maemo a tšhesang mane sebakeng sa ka Upington sebakeng sa Kurumane ka Stalhona Kimberley ka tse 35 mo ha re shebile province ya Freistata gohle ka re yona e tla be na le maemo a hleng a tšhesa ditlefela tse 36 mane Kroonstad 33 Frankfurt ha re shebile ka mane ka Garib Dam teng o tla futhumela haholo ka tse 30 mme re shebile ka hare province ya Kapa Leboya ka ke le ba Bophirima go tla ba le maemo a hleng a tšhesa ditlefela tse 36 mona Potchefstroom 34 mona le Lichtenburg Mahikeng e be tse 33 mme re shebile ka hare go province ka hare sebakeng sana sa Rustenburg e tla ba tse 36 go tla botšhesa mohi tsena tsa bolekudi ha kana a gaola ya